المانیا کو د دسپیکا شری روسیا د اوکراینای نه دخواست چکان بده اوکراینای نه اریکر کو تانک و موشکان بگهینه اوکراینیان کمپانیا لشکریا چکان راین میتال د پنجه تانکن لیوپارد یک بده اوکراینای وزیر ابوری آلمانیا روبرت هابک روجا دوشمه گوت دوی چک ج آلمانیا زو بگن اوکراینای جبرکو روسیا دی ایریشا روجهلات اوکراینای بکه آلمانیا کوب اوای کی برفره پالا خود ده سر انرژیا روسیای تا چه آسته دکاره آلیکاریا اوکراینای بکه جبو شیرو وکرنا و مجاره نها ابوریناس مسلم تالاس ج آلمانیا بریا سکایپ بمرایه دم باش ما مسلم تو دبیجی او آلیکاریا نیو لشکریا آلمانیا بو اوکراینای دکاره چه بکه والله دم باش تو تماشاوانه تیجار يعني دواري لشكري دا راستي از نقلك بسبورم ويشبكنا اللي شد واتي في آليكاري لشكري هنا دواري آبوري دا ماركانه في بيت شروع بكي يشقوا هر يعني يعني آليكاري لشكري بگن اوكرانيا ووك يعني سروك وزيري بولنداش بريشان روجا قوت تشتي بأوكرانيا لازم سلاح سه چهار جاران سرهفده دوباره كر واتي اوكراني قال لك بحوجي سلاح ونن فاجر سلاح جوان راهري يعني كان هم بر روسا بس كانوا بلكي رنگي جرنگا روسا بشكينين چونكو انها المانيا سياستها خو يعني بري بيب دمك بلكي حطاني مهك بري بيجي سياستها المانيا سر بنگه كي بو نوفيليت كرن سياستها روجلاتي او سياستها كو دخواست يعني روسا یا بوتین رژیم بوتین بری ویجی حتی سوفیت جی کانبن وانا بالی خدا کاشکن بواره آبوری واره تیکلین آبوری خدا کاشکن و پرسگری که خدا بروسان را دواره آبوری دا جهوکن لی پشتی شر اوکرانیا يعني دستلات آلمانیا گیشت قناعت که روس برنگی آبوری به آلی آشتی دانین باشه ما مسلم يعني اف خالك جلكي جرينجا ام تزانن كو المانيا باواكي برفره بالا خود سر انرجيا روسيا ويعني تدي يك جوان ولاتين اوروبيه كو هنكي دلبو كو اف جزاين كو ولاتين روجافا وامريكا وان سباندن سر روسيا هنكي حمبيز نكر بفان آلیکارین لشکری بفان تانکان و روسیا ویکه نحسبین دستیواردانک دناوا اوکراین دا یعنی آلیکاری که راست به اوکراین را و هر وها شرکی لبرانبر روسیا نعم كانن بيجن يعني انا المانيا كتا يعني خجهرت يعني دمك دريش كو تيكليني وي تايبتي وتايبتي جي بارتيا سوسياليست المانيا ميراته كوي دريج تيكلي باش بروسيا راهي لي بشتي دجي اوكرانيا خغورت انا المانيا كتروشا كانما قال لك بالا وي كاسكي يعني قال لك خميل دخوي هاجر روس وانا ببيجن اف تانكانا رنگي كي دستي وردان المان بنها باشكري دستي خاطي ورددن ودبيجن اف انها مثلا ما اوكرانيا بسر كبي شكو اگر اوكرانيا بسر نكبي دبي ما ترسيل لسر روشة ولات مبخا يعني ف المانيا خغورت او تشتي قال لك بالكيش از خازم دوباره بكم المانيا حطاني مها آداره لسر يعني وقت بلانك استراتيجيه كي دمشيان نبي سياسات روجهلات او سياسات انها تغهرتن بري ويد دغوتن ام باشه ما مستعف خال زلاله بس ابوري المانيا چقص علي كارد في درباري ده يعني المانيا راست خوازه ايدي وكوجه خوج روسيا وقتينه ابوري او چقص علي كارد چقص دكاره باوه كي سر بخو به انرجيا روسيا بيجي يعني ابوري المانيا كان بانرجيا روسيا بيجي يعني سدي سيج انرجيا المانيا جروسادته اگر المان بخوازن خواني كي بيشين كانن بجين ليش المان نه خواستن سدي سد هم درو كده قد كن خج روسان وبكن بقاف المان انا بلان خدادين حتى 2024 و يعني خج انرجيا روسا قد كنا وش او خطا نورد لاين هات سكناندن
آلمان آنها پلانی خبراستی دانی نه نو به دواره یعنی هنک جداری دنج انرژی را ببینن یا دا انرژی واره تکنیکی دا بگوین جبو انرژی هندکتر خرج بکن یعنی گلک پلانی وانان حتی 2024 خوش انرژی روسا قد کن لید همان دم دا روس دا کیجان آسته کانن اف فریق و انرژی رجوان را دارن قد کن اف جی او اد دیاجی دواره تکنیکی دا جی مره روک دییا دا نکنه وان خط انرژی قد که بیرو مقد کرو راست وقت که دور درجه پیوسته شخوا آلمانی اف یک آنی زمان باشه ما یعنی باندورا وی که اف گاوین کو آلمانیان ها داویجه چه آلیکاری لشکری بن چه هولا کو خواج روسیا وقتی سر آستا آبوری چه قص باندورا خو سر ولاتین آلمانیا هي تبخل آلمانیا دمینی یعنی باوکی روجانه ون باندوره دبینن شخوا باندورا که گلک سر آلمانیا هي مثلا كان بدوار انفلاسيون هذا انفلاسيون جسدي ددس سي بلند بوس سدي حفت قال لك تاثير خل المان هاويا دديان يعني بندمان ام بتخمين قشبونا ولاتي المانيا جساله وردا يعني سدي دور 4 5 دا كتا كيمي دد واتي واتاياكو يعني دبيك ابوريا المانيا تيك بيرو شك قال لك خراب امنو بيوليت كان ستاغفليشن يعني اول سي هي المانيا تيك روشه ستاغفليشن و تخمين كرن 2 سالا ألمانيا ودورا 100 مليار دولار ببورا ما مستحق خالة زلال بو أبوري ناس مسلم طلاس تج ألمانيا مرة بيجلك سباس بدمات